para kurisona teh. Nah, jadi dohonor nawi do bang sona para pelitang men bagabi na tiraduan. Ariter mara para do gawe ala dinggat do hita marsi poluluan. Jayo mo paksina mo ni burut teh jalo ma pangapara. Ah, jadi jalang ma aparata. Oh jolo do kamu tak nawolo. Jadi melihat tema di hamuna doa kami markasi torus di bagas tikion ala nunga tumbal gatu tu jalo hamu di matuhor di bor sinamoti jadi kami pemeta melihat tema tu hamuna doa markasi torus tungna boru torus pe wang kami mai boru padang boru nami sada boru mai ita sada 700 tahun jadi songon sinabot na sinalamun nga hujalo hami siyang ma oras sa muna mangalian oras sa amin naman jalo so kung natan natutuwa masilohon nami mas tabatua ma idolo di purbatua sa ituhatan na martua sa luhun na may tadi di paroro Matutu simurang unang ma atan nami pamilate ma muliate ma jalang ma masih jalangan ma itu jalang ma bay musi iya. Ulan nabal garo na hupa pumipeng lako pangolimi bunuhian doi lehono tupar boru Abang rumah sapar sapulu na masih anarganai beharo hamdoli pikiri danang madisi Ibelua man nabolu sepeda hodoli dan pola salada dan mangalu beda masuk ada do hiang do utang do dipuri lene boy galaran do bos maro handol dapat dure hoto anggo pangolimi ipelua homa lua hoda masih boru idoli ipelua homa lua hoda masih boru Horas madita horas. Dison ito rodo hami ibotom ipernakok ni matanyari ipergok ni bulanon alanu nganakok perumah tanggaon ni anakmu do parumaimu ima boru nami hela nami jadi pasaton nana ulus pasabot tu botokku anggia masih rohen debata manamot akahagabi umon hamoraon itu ngotongan ni rumah tanggamu do itu ngotongan ni rumah tangga ni anakmu parumaimu di sana aing ngato masalah soal nami ibu kotu joro ni huria manjaro pas baru rumah tanggaon ima hela do boru nami itu pinuji jala pinasangka madebata anggia ma hot pasu di Jehovah barhite na posonai itu ngotongan ni keluarga ta sianarion satu sahur matua sogon sondok upasa madohon nami tuma dingin di lumpet toga pir mato dibandingin boy sausinakan roha Matutu andor haduka mato guto ni lombo nang mahamu sahur batua satu pahau peuti upahupo Matutu saha ni soluma saha mahubotean upasaha tami maulos pasabot di botokku asima rohani debata di pasama di hita saluhum na lumobi diamu panggabi ando perhorasan horas baita su horas karena dia ingat dong Oras matutu di hita jadi kami le itu dohot ison oma ima pasahat ulusmu itu dot like kurison tunglas dorohanami di sadarion ima nang mancalo pasu hamu sian joroni debata ima sian naposoi aposona
Jadi sen hami hula hulam dohon nama songkatan ini tu tua iman itu na jadi tu lak maho baru tu buat sikoru di dulu nih purba tua saya tu buat anak mak baru ku sodok laiku do kamu mai saur matua Matutu. Sa ni sulu mena satu panggabian lungai pasatami ulusmu itu dok like kusut saya sama itu saluna tu panggabian jala tu para horasa so ni mas yang kami andam maju nyon le alana molohami gorohamu aduk kuta padang terdok 90% terus pisan huin namarula terus pisan jadi moloro hula-hula mangkok kamu haduan bonong mudon uluson asal pakemu suron nami lau tu ada bonong buk kamu ke perjujian nah we bonong mo tu ada manang bisnis boy me bonong ke bisnis saring ulu boy me aleng ku perjujian ate lai sopak kumate jadi sahab ma pasahab mulus ni helami seorang orang laiku manjalu lusas sima dua mi tuk songoni bebe terpatu panami baik masih birtodi pirma pokki balu pasalonga pirma to nilai kone goto kol luju mana pok nyokang wano horas main salu nak jadi narohanami yang baru terulus holong mabena nami tu baru nami buaroh asa toriturnya ayo betul jadi baik maju amak permusik kami jo musik ngakasinya seperti sungai bolowoi
tua, horas may tahu selalu di paroros. Saan solo saat panggabian. Nunga saat ulang nahuli pangasal pasuk kamu di bawah satikyon, jala pa saat ada nagok hula-hula tapar kasih turus. Saat mau paroras jala saat panggabian. Jala awal sama. Baik kamu masuk. Amang. Ay si Bulbulo nih. Oke, mangga be calo, calo.
pasu nasihat Tuhan ima teop deui nang nakaning nasihat bagas njoroi songoni mah hata sidohono kutuho boru songoni mana tuaka keluarga. Di kita nama raha maranggi. Terlalu bikin perang sila saya bunga tulang sila ada sinurat. Asa sa perdalam mahita ada rakku. Ian don uluson perhitiap pasu-pasu. Lepas satu pasu-pasu mahami tuhamu. Asa sahata min nahamu dulu. Saroha malahu turuan. Asima rohari tuhatta. Luhuk mahamu dah botak tanguluan. Purmen na berita. Sarmen na luelu. Hata pasu-pasu sesalut tami tulangmu. Apa mau si majujungmu, pihak mau baram, hok menumbuk kau mertongan jabu. Asa saat di Solo menda satu butia satu tiga ras, sahak meliling mangulu hita, menupak matutua putri bata, saluhut nih kita oras-oras. Amang permusik kami, baca kotak si maluhu ni, tolu sahur bulan 5 sahur durang. Gay, mangga, bicara.
Baju musik narasawan itu. Wah, tolak mak. Narasawan ini. Namanya tulus ngani hatani angguro dah go titip marakku sila pasu-pasu di rana parpudi di sila gonggo bot jolo saya do hami baru beno titip marakku Nunga sikop siak kamu bahulala sa mau si jalo titip marakku ala nunga nakaning dos rohanami akan marahamarangi dia ka ulos tor na marahamarangi dung sikop no sude ulos yak hulay ulos solong barpe asa musi tuhami ima songon dos ni rohanami terbuktinya rohanami to hode yang guru asa terselesai siak kami molo hula-hula mu dengan para nami ayo membuat pasu-pasu tuhamu nih jadi rohanami jolo saya maju siak kami ulus pasat tabi tuhamu na sude baru pasat tahu mu top para nami mat hula-hula mu na alana tongkon aru isot di tasalu na Raden Muhammad Katulang. Hari kita tulang bersiap-siap. Oh, tabain ingana asal mangebas nak ketulangnya. Oh, Jadi menaikin kene anak bro nami mereka lembang karinana. wah, ban pohon. Asam giat soh pasu-pasu idah ke. Imo tuh. Benami naik karina kapuhun dene. Wah, Katengku bere nami kupengido kami asar batu mata lebih kami lagi senempas. Asa baru biasa mengolesi kami. Karena ndaikin menemukan sebelum maring mangani kami ning tumata dekat bere namin. Tapi katengku senembas diam. Bereke waktu ndaikin kami. Mambro nami. lihat sate pohon. Malah iya. Tidak. Tony menurut itu amuna. Alah. Jadi mau lihat mo raja ni buru nami kene mereka lembang. Baisen kami pohon dene karina ning tumatak. Bagai perjolo mau kudok kono lebih bagai kata nyumpa mau kudok kono nami. Badua di naluang ni sige bere sada moi peger-geritin. Sah tasoh ke maraman kaduan milalang di ke bere lako mencari. Saya ulang mau ke beri. Mau tuh. Aceh nina si pihir tulan tanah na pilih-pilihin. Saya masih mati Tuhan bere karina kena kamarangan sebeltek. Saya tahu membedere naik ka perselisihin. Mau tuh. Tupak nina semerpara ruah-ruah dahan parira. Saya menumpak mau Tuhan dewata. Juah mau kita karina. Oh. Bengke mau gendang le dia tiasa tumata kami mengeliati akka bere namen. Jatuh kena.
Ita tulang apa ngai buat tujabu. Jadi orang kau ita nom nama nalita teh. Nah, menate mak. Dok. Oh. Jadi nang studio na do sa wa amane ngai sa ijabu. Olo. Mado studio na do sa nang maul tahilala. Olo. Olo. Hah? Setabi jotuhita. Au dang lomoro haku dak sangap tulang marga padang. Dak lomoro. Alai bu amba hita mangaliat dang boy dison. Anak doh permain. Kalau tung hampir nang isoma berena dok beruna asa rohami mana pada bahulola nami tulang nami si padang. Ira bamba soba budak semua sampai. Olah. Olah. Iya. Jadi apa ketulang? Ya. Apa? Baik kamu barisan saboy amiro. Badu yuk kabok ketulang nami. Ya. Tasih tulang ayo. Iya ita, ringkas rata. Edo, ala nu masak apa sih masuk nanti ita dah. Edo. Iya. Biar kamu akan tulang ini, karena tulang ini. Siuk kamu dekat. Madu tuh.
la tikosyadonya nakaning rodo beremi manyuko do natulang ala hulalahami di pangaratod do lelengon akaberemon tutu gudang akan umurak pangalahon atu akatulang na alay bahama bahenon bah tung harup esodo nang beremi manu niok kamu bahami maka beremu hami maka pinupusmo alane asima rohani Tuhan sa di pasu-pasu ma anak do buru ma anak nami do permen nami asa ge itu las rohata tu pudenaron song ni mana bu terbaik kami songon mano pahamu sobaduhum nami tu hamu katulang nami ibagasanay na hurang madok kami sa lelengon akaulan nami hurang mangidah kapaneriot tu hamu katulang nami alane ipos dorao sa ipudahum mami tu jalono sa dapat akanuli hami akapargelong muna ima si dohron nami jadi kulala situtio ni make gimana ilo abang pagkatsa nami pangasol las rohan nami martulang marbebere saat adik kesana uli pedawang masa sana do situtio nai kada 2 tolu oras lihat di raja tuh. Jadi si Mahamak katulang, gudang depe kasih ulahonot tak. Puluh sudah, alias di bawah itu sesak mapas-masune itu abu tak sahuni tersalut na hula laburu teh. Jadi nak lain itu dokku kalitan dan baga bener terkaduan. Ari tarola itu gawe amal dekat kita harus tolong. Mati tuh. Baru satu apa? Semua selesai. Terus semua? Sama. Jadi kemen yang huyur itu dia ibu untuk kemalakan sausi mana kota pasal dia. Termasuk kamu. Masuk tua nih, sud ima apa buah? Pamade. Anilah. Oh lihat mah amang boru. Agian masih orang dia bata. Ando orang duka tunggu dok. Mangsau batua mah hita sa sude. Tiu pau. Mati tuh. Arita pagkaga tumdas taruan. Arita sogare manega kita tomas poluan. Mati. Lihat dia bata. Mati tuh. Anilah, apa kasa? Masuk mati tuh. Baru mau lihat dia mah itu. Gajah umurmu. Boy di jaro sopat ulus na marado hoan. Sian dia para mamur teh. Anggini. Mau lihat orang nami, angkat macam umur, tondok ini dua ini. Tuma dingin di lupa tomat, betul dibandingin, bos harus nak kena rohai. Macam tu. Pertemuan Pak Januari. Masuk. Gimana buat apa sama otak? Macam itu. Baru itu laporan pokok. Anda pay. Olah, mak. Nah kami berjuang, lihat kamu dok kesepulah kamu menemu sama satu di jarum saya. Jadi balai lagi tu. Jadi seorang hadar ini dua dulu orang nami paling temannya bagawe nanti taruan. Hari tero nama dulu labur gawe. Ala dikat hitam harus peluluan. Saat disuluh mana satu tempat tamu urus sasa pesabut itu bagawe. Jangan terlalu rasa. Dari Mangarade mah haha nisut opung jondon opung sodang. Mangarade na perwamu kan lain keringan ini nama para ngamuruk, para main muluk. lah. Bau dia hati mah itu naburtu. Sopak do boy jaro ulus sian anak muruk. Mangarade opung Roni, opung Restana, Parama. Angkat mah solo kedua iyon. Sasa di solo mah sama mau botian. Saat udah tidak ada hasil warna bata di pasar ini terlalu depan kabian perurasan. Mati tuh. Anak macam opung Roni, opung Restana. Mangarade opung Berliana, Pak Buha, Pak Joshua, Pak Roni, Pak Alek.
Lima. Opung Berliana, Pabua, Pak Elsa, Pak Joshua, Pak Roni, Pak Alek. Iya, sada 2 tolu, opak 5 ono. Olo. Opung Berliana, Pabua, Pak Joshua, ono. Saat di jaruhamu, ambil ngejangumu, songono na dua, saat disuruh satu botean, saat ulus di jaruhamu, saat kerjamu saya huna pangkabe perorasan, pas saat tahun ulus. Sarabe, mau lihat emak. Gedang